pia mentonga malo tau mai honi. Whawhiawhia e whenga maari koe ni ke whawhiloa ke atua Haiterensia uhilangi lau ki he porokalama Haiterensia malo e tau mai honi. Malo le. Whawhiloa ki mai koe ki he kauwhanongo Haiterensia kātaki? Iyo. Ki mo ba whahako atua au ko kore peke hufanga e whatapo ko malo e lele mo e la mali ho e ki mo e kai ngatonga. Ko hingoa ko Haiterensia fe mui uhilangi lau ko lele mai me talafo o mo makaunga I tonga vena o tupu hake pe ai ko mauhoa ki ngere ia ki toni angi lau pa koe au ki tahine toko taha ko wanga mātua ko viliami a fe mui uhila ko tangata eke ko ne o si malolo pea mo ko fine eki ko lineti fifita to avao pea ko mau whakaunga tā maki pe I tonga ko mahalo ko ki mea pe whakau aki mo au hei taimini Mahalo koe taha kai mea kou whiwhia e porokalama ko hui ko ngahi alunga koe pe mo ngahi ngawe ko ke whai ka ki whahangi mua e whaunga na ke whakakaukau I ai o kamata I ai bisinisi koe ni o whai tau talanoa Ai koe ki business pe ko whakalere koe hingoi ki business ko Grace Consultancy Services. Ai koe Grace ko hingoi pe ko ngai hingoi ki tahine pe ko kakona uhinga pe ki kelesi pe koe alo ofa ai otua. Pe ko tui koe lahi ngai me ko lava whahoko koe malo mo ofa ai otua ki lava whahoko ngai me ko ia. Pe ko ki ngawe ko whahoko hangahi service ke taim ko nau ke ngawe ai he ngawe taim kakato nau whaatala noa mau pe mo ngahi kau ngawe ai pe aho te mau fotua mau ki business ka ke ilo ia pe fotu a fe pe koe hai ai me whakahoko ke lawa e business ka ke ilo pe ia hapaanga e mau mi fe ia se niti ka koe kana ko os whakapapau pe au ki te au koe aho te hokoi koe whae ko whatongia mo ataha koe toka ngai ko whanau ke te au koe whatongia maho inga ia pai he taim nau hokoi koe whae na kai leo ke te whoke o ngawe taim kakato na ku nofo I api pau whakakaukau I lewa koe hahau ki mea whakahoko me I api ke ulawa o whahoko pau whatongia koe whae pau te lawa tokoni whakapaanga ke mau whamiri pe ko uhinga na whahoko ki business koe ni aia ko ki business ko kātoa ngai tau kei koe na maulolo tonga ko ngawe ai he pe mo ko hape ko mea nei iloi na whai o whao ki business pe toko lahi fok mo kakai ne o si lawe I pe he ngawe anga pe nau ilo iau pa ko taimi ko nau eke mai ko haku me o whai ko tango nofo pe api nau kole mai whangi ngawe ke ai pe alu pau lahi ngawe pau pe he mahau ton ke ayo lesisita business pau totong tuku hau mea ko ia pia koe tu anga ia nei whahakai ki business mo e uhinga o ai o toko ni peke family. Taki lawa ngai ki ngai service koe ni pu ngai ngawe koe ni sia kata? Ai koko ki business koe ngawe hango na lawa ki ane nai o whai pe mea koe ko tau kei ai mo na ngawe ai. Koe ulaki o koe translation mo interpretation. Ai koe whaton lea ia. Koe translation ni o kunofo taha pe ia ki he text. Ai koe o ko ngai makasini ko o menuolo tohi lesson ko hape whainga mea mahal pe ko mo mea for my father's kingdom ko foi filimi na whao whanau ko ni vea mawhile o mo no family ai ko au na liliu katoa lea kapau na mo wakai he whaiwa ko for my father's kingdom o koe ki subtitle whakatonga ko katoa ia ko ngawe ko no liliu ia ai ko whai liliu ko lawa po te whakaton lea ai ka pai ai ha muli I tonga pe whai ngahi porokalama ko tu no tawhaaki o liliu mo whakaton lea pe ke lea whakatonga te lawa pe mo whakatonga ke whaparangi ia le mo service taha ko tohi ko whao tohi ka kai tonga whakaparangi whakatonga ko nau proposal hanga pa ia community wa na fangi project mo nau fe ma paanga mo funding we me go ia tohi nau writing proposals yen I ko kone mai ke whaanga hi me whakamata whaka aku mahatahan me mi pa nau whamiri mo me ko ia
ko whakahau ko ia ko tohi ki mea wholau. Ai wa o ki ngahi mea wholau whakafono e whomo moe ngahi mea ko ia toko ni hani ihi ka pau ko e kumi ngā au ko e whi apply ka scholarship. Ngahi mea ka toa ko ia ai ko kumea ne whawhai he ke ngā au e whakaku ma ngahi training ko tiuta ai whanau he a ko tau te whito ke le whapitania. Ko e ngahi service ka toa ai ko mea ko ai peka consultancy services o kui ko ha mea pe tahau. Ngahi mea pe ulahi ko hape ko mea uwhi mau te ulawa whai pau. Whai ia. Wako ia. Ka ko hae ngahi visone ko ia ki he kahau ke te koe mo ngā gonu ki whai sia? Ia. Ko e taimini ko e kātai ngā ue ko tō tahawe ko whai. Ko whakaamu ke aonga ke heni ke he tau te whito ke tau tupu ke ulawa o whauhanga i whainga maari ke nao ngā ue ai. Ka e taimini ko nei kata e ni hiko nea me Labour and Commerce ka i tō ngā o eke mai pako wheko ofisi pako pet kok ofisi en ai ko mau apnofo a ngā vipana kata ngā ue ai. Ka ko taimini ko visone ka hao ko whia mau ke wako e ngahi tau ke ko mau ki he tau tupu mo ni i whaingata i hange koen ko ni i toko lahi tonga ni i nau nofo hea ko kai ke whia nofo hea ko hinga ko ngahi tūkunga ko nau ia i pe nau nofo me hea ko peo ko tokanga apito ke ni i pe he ko whia mau ke hanga ko i nau tolo pe nau ilo i ko hea ko ke whai pe ilo ki ako te ke i lawa peo o ako e mo ui i tua. Ko ai ko whia mau ke langa ha ki office mahalo lahi ange bea hani ihi ke nau ngāwe whakataha moau ke wako i nau tole ngahi tau kei koe ni ke lau ke maua hanau mo oi. Ko anga ku visone atu ki he kaha o. E whewhe rewa ha ngahi whekau mahoinga o ki whe tuku mai ki hatau ka kai atensi? Ko ia. Mahalo ko hi ngāpe ko tala noa businessi he taimini pe atpeo ki whekau i ai. Ko ula ki pe kata ke re whapitania sai pite whatonga ko one ko do it. O te ke toi tatari whai ia. Ko ne taimi lahi e ku nofo he ngā ue ku ma wha nofo whakakau whehia he aha ke he taimi pe nofo he taimi pe ka whimau ke te alu ka putu ia ilo i peka tō ngā ko e tau putu e mahalo e putu ia tau ngofuru he tau te whiesi alu ki ta asia te kia ku kai ke lau ki ta apply ki aha te liwi ke te nofo me ngā ue pe taimi ni iwa ngai ngā anga whimau ke te ngā ue sāpate kai ke whepake mo te tui a ki tai pe te nofo taimi lahi pe he ko whewhai ia kau kai ke hapa anga ko mea ko pe ula ki just do it ko hape ho ki whau kau kamata pe ko pe te ke nofo hange ko au ngā ue pe loto whare ofisi pe ai pe te ke ko hagi mea ko ke mau kamata ai ki pe o langa ke ai ko e ua do you whai e mea ko o tonu mo ko e ma ngahi mea ko ke tui ki ai o ngahi malo hinga ai ko ilo i ko te nofo i api mo ki tama e ia e aho mahalo e whikaia ko nofo lewa lisi ngahi mea ko toa ko lawa e whakamatara, ko lawa e whaiako, ko lawa e liliu, ko lawa le whapai a whakataki whamamone, le whapitania, ngahi mea katoa ko ia, ko hanga lisi hok ngahi malohi ngā, mo ngahi mea ko tui ki ai, o ko tui o toni ki ai hok taimi ki o nofu mok whamiri, o ko ai taimi, o koe ke o whemau ke ngawe ma o pehe walu ke nima aho kotoa, ka pau ko whemau ke o mohe, ai ko ilo i pea hok natula o ko, pena palani o bisnesi ke ngawe whakatatau moi. Hange ko taimini ko inu silani. Ko ke ta ofi ngawe aku neon ko hau ewa mok family. Ko ke lawa pe ngawe me hen heu ki laptop o maua e mo ue. Ayo te sio ke kita mo te tuku nga. Ko ha os fa mai bisnesi han ko ni ke tuwa ki ha. Ko ilok natura o ko fihi au he ano tuwa ki mea holo he kakai mo mea. Pe o kaire ke whai au i heu ko mea i ko natura ki ai ko ua ia pa ko tolu ke te toko ni e kakai ko serve other people ko mi ma pe fonga ke lava toko ni ke kakai ko ki business ni ngo e ku lawa te ngai me ala hu fa ko business ko me pe ta ko o mahino to tonga ia o ko fraton ne translation ni mo interpretation no mahino to tonga ki ko tonga ngai me ko o fa pe kakai ko na ha o ko ha na fa tangi me me ko whahoko pe ia. Wa o ke travel ma mea neonga tamai kakai pe ko keisai o whakakau pe kai ko ngai ngau ko pa ngai wangi au tupu ia hai mo hai. Ke au ko whonga ia ako ke angai ke kakai. Pe a ko kumi ma o pe whainga maari ke lawa toko ni ka nao toro. Hena ia e taimi na mau
whakaofa e tūpu hake māloa iai kakai nei ofa toko ni kita au ki he whahinga tunga he taiminu te lau ai hawhai mai whamiri pia ku maho inga au pito he te ngāwe ke te palani wa upe ke te ofa he kakai mo toko ni ki nau tōru maha ko ki pōpō upe ia wa Oku maratu he polokalama ai kaure ka koe mea he yes you can ai upe whare mai do it do you ai mea koe oku te mālohi ai upe te ilo ai mohoto natula na e o whakawhiloa ki mea ka te au ane nei na ke lave ki he ordinary Tongan lives koia te ki lava o te ki whamatalangi ki he te whakoia koia no hangi ko ki lauka nei e ke na survey kakai ko ordinary Tongan lives ko hangi haku ki ngau e toko ni e taha o ko sa ia peke tohi whakatonga whakaparangi ulaki i koe ua ko sa ia tala noa ke kakai pea lahi ngai mea ko sio ko hoko i tonga moe pule a ngā pea hau i kakai i tau te whito ke mitia whasosiale nau whakahoka ngai lea tai whiunga nau tai whakaapa pea nau hangi koku mawai wai kakai o whakawhawhahai pa whakakau kaiko tonga eni ko ilo i tatau i pe ia pe kaike ki au kaike hoa ki te anga whakaapa he anga nofo e tonga pa te alu kita ke mitia whasosiale o whahauka ngahi lea tai tau pa te toi huu kita ngahi pēsi koe ke ilo te hingoa lau taka i holo ke kakai ka hiri koe koe ke te lawa whakahoko mea koe ia i te whemata aki mo kakai koe ia pa nau kusio ke ngahi mea koe anau whakakaukau ko haha ko mea e whai ke uhanga liliu e tukunga koe nihi wau ki tama ke au hake e lawa ta ke kina ke he lele i e mea koe ni tau te whito ke Facebook o kulahi taha no ngā ake kautonga pau pehere wako ki ngau e whai te aro o highlight e mo ui e kakai alpa tana no mo na toro ko sa i pe tana no mo kakai tohi ko ha nau whakakaukau mo nau mo ui anga whiawhi nau mo ui ko hame nau whiawhi ai ngai whaingata ana nau whahoko pau tohi ko ku whakakaukau ko tonga ko mo ui en ai tonga pa ko ni ihi ko me muri na nau tupu hake he matua tonga ko ke nau ilo e tonga te nau lawa po sia ngai au sia kakai ko ni ki tonga mo oni pako hinga na ko ai ki pesi kan he Facebook ko no mo ni na ke ko ilo pe ya to ni ma kakai te nau lawa ai pe alu pe tai mi ko o vale o wa ke tai mini hono share la he kakai na ke pe ko no fa o alo fa fe i horo kakai ke nau ha o like he ki pesi mo ba ko ya ko no finga pe ke ai me ko to hi ke maho inga mo aonga ke lava ha o pe kakai na to ka o te alo o kore taka i holo ke nau hao like mo sa ia ai neonga nau tarangi pe ken i toko si ngai kau ngā mea ke nau hao ke ai ko hinga nau whahokai ki pesi ko ni ko hange ko wongoi ko mea ente o anga toi ke whanua mo kakai ta te whito ke kakai anga maheni o tonga ko kai ke tau whaasio tatori nau toro he niusi pia kai ke whaia taimu malolo ni ihu kai ke ongo e na toro kai ke aha nau aonga ka hiri ango ia na nau whahoka ngai ngawe aonga lahi ko nau mo ui mo nau whenga ke mo ui whakahoko mea aonga pa nau whemau ke highlight na tohi ki pesko ni ko ia pe ai ko hai ko Facebook ko ordinary Tongan lives ano ingoa ko ia ko hingoa ki pesi ko ordinary Tongan lives ai ko hinga ki ai ko mo ui anga maheni pe ia mo ui whakaaho pe nia ai tonga be guai ni ihi e pesi tamai ka kai ton ke ui ko extraordinary lives ki au ko me ko fema o ke sio ko toko taha ordinary toko taha anga maheni te ke lava pe ilo mea extraordinary about the person te ke lava ilo mea le mo makehe mea para pau ko taha ko ia hange kon ko ka pulu ilo ana o sanga o highlight na to pesi ko ni ilo o sfai na to ngai mea extraordinary te ke lava pe sio there's something ordinary about them. Na kai ke nau ta foka ke pe alu ke extraordinary. Na in nau kamata hake pe is ordinary people. Pa na maho inga ka au hange tau te white taim na o whai interview ta mo chesen tau malo loko tai. O kai ko uhinga ko hao ka koe ke ta ke uhanga whai ke eke koe akapulu. Moho hoko koe star. Ko hao ke whai eke koe
peko hai koe, ko chasing ta malolo. I think so. Ai ko mea no hanga ai, ka pau ku ke extraordinary, wai pe mea ordinary ka koe. Pa ka pau ku ke ordinary, ko tui pe wai pe ho mea nai whai o extraordinary. Whamaloa te programa ka te koe. Pea ko tui, e tu e pe hau te whoki atu. O whaha a ahi olo i ordinary time and lives, mo kore at ka koe, ke u kawat mo ahon whamafola mo ka ordinary. Aki ai mo ho story a koe. Ki frasi mai, te hamete ki frasi mai, koe Facebook ai, koe ni heni ko na osi whakarea mai, halo mai, o tala mai ko Marianne mo hai fua, ko na osi o mai ke te koe. Ka ke ki frasi mai rewa ta polokalama. Iyo, ko whamaloa pe ko whainga maari koe ni kan koe tonga Business Network, mo PMN tonga, whamaloa te he whainga maari koe ni. Koe ki tō tata i loa au koe ke iloha tae unga au whai whaakata e ke mau businessi. Heu koe ke iloha tae heu au businessi u ke ko ala tu ake horo koku natula pe ia ako. Peo ko lau koe whainga maari e lahi o mo tuku mai ki taimi koe ni ke o hao o lau atu ai e whangi i mau taimi ko whakahoko. Ko whakaamu pe i koku mo ui katoa ko whenga ke toko ni e kakai. Ko mea nau kisia heu tamai, taimina ke mo ui ai. Nane take horo mau pe au. Ka pai ke hamau se ni te maalo whakamae o api. Ko tangata wari, te maalo wari, whare. O wale pe he familia he teo Christmasiu nau. Aha ke aha tahau lanpingi nau api. Ko wari mo tata eki. Whangi ki mea mahe na mawhahoko. Pero ko whainga whiawhia ko ia o tui ko mea nane ai ke o sa ia mo manaka toko ni e kakai. Ko hinga ko wahewahe ni ko wafi mai e Christmasi ngai taimi ko ia ko mea lele ke te sio ke ni ke he whaiwangi ngai toko ni ai mea ke whiawhia e ni kai ke tari pe ke toko maa hapaanga pa ke toki lawa e toko ni hata. Ko mari mo foi lea lele tene whahoko ha mea lahi ke he mo ia hani. Ko whanki mea ko whahoko ne o si ka ko sio ku lawa li liwa mo ui. Pero kau he mea lahi o ko whinga e whainga mea ko whahoko ke li liwa kakai. Ko hanga pompongi ko te hoko ko li liange ko mea lahi. Ko te whahoko ko ha mea a pompongi na ngaro ke whai ahau ni ko mea lahi. Apaku te whinga ke te whakaraka mo ui ke te aunga ke ni ke he mako ki mea pia ko whitana ke atu mo ko whatamu whamaloa te taim koini. Ai te seo whamaloa ki te no koini te tara noa ko wapa mea lahi. Yes, I can. Pea ki whainasea ki au, ki other people. Pea me whoki me koini ko kia ko mai ai ordinary lives o kakai. Ke tau whakatoka mai. Mo tau hanga o whahonga e ordinary lives. Pero ai pe whamalo, tala mono ka te koe, whatawa me te te whakamaha ahu ka te tau to ina sepe i ngā ue mana au ke whai i te tau kakai. Tala mono te koe. Malo apita.